the idea of RSpeed ni, satu is kita nak gabungkan semua, motor, kereta, seni, diecast. Benda-benda ni semua start daripada before the event. Kita dah, inilah konsep kita nak buat. So kita nak cari nama pun macam nak tak nama apa tu kan, macam mana nak portray benda ni, community ni secara sama rata. Saya Asyaf Ahmad Iskandar, berusia 51 tahun, berasal dari Kuala Lumpur. Saya mulakan kerjaya saya dalam bidang DJ pada tahun 1990-an. Masa tu baru tengah hot hip hop, R&B, dan masuknya EDM lah, house music masa tu baru-baru nak start. Dan saya bekerja dengan syarikat di Singapura untuk pengurusan acara, event company. Saya start company saya 2007, Initium Syam Bahad, dengan 3 orang partner. Seorang tu buat video production, saya event, dan seorang lagi lebih ke kreatif lah. Tapi kami berpisah, so tinggal saya. Lepas tu saya tarik isteri saya. Isteri saya buat PR and all that. So kita masih buat event masa tu. And then I think 2011 2010 actually kita start buat event kecil-kecil lah. Dekat Publica tu kita orang buat sidewalk sale lah, swap meet. And then timbul idea 2011 tu untuk buat event. Lepas tu kita orang dapat spot dekat Publica, art gallery dia, white box, black box, lepas tu ada stage kat luar tu. So kat situlah firstnya RSpeed yang kita orang buat lah. Saya kecil dulu membesar dekat Kampung Melayu Sungai Buloh, sekolah kat PJ. So I had the best of both worlds lah kira. Main basikal, benda-benda buat tangan ni, basikal, whatever it is. Kita orang memang daripada kecil lah, but never classic car ataupun classic bike tu kemudian lah. Saya buat benda yang betul-betul saya minat. The art side of it memang saya minat. Tapi saya tak ada bakat. So saya just collect lah. Saya pergi event ke apa ke, saya tengok artwork yang best, saya beli. Tapi tak ada hobi selain daripada permotoran ni. So daripada sekecil-kecil diecast tu sampailah kereta ke, motor ke, atau tattoo ke, whatever, semua ada underlying art to it. So and then kita orang check lah kan, benda ni ada trademark lah atau ada event lain tak buat. Actually we found one lah dekat US, tapi event tu macam kecil, macam fun-fun gitu. So I think that's why kita decide pakai nama RSpeed tu lah. Actually 2012 tu was like a street party, macam block party, kita orang ajak kawan-kawan. And then saya masa tu dah main motor, so kawan tu alhamdulillah ramai lah. So yang datang daripada Singapore ada, daripada Penang, Ipoh, semua datang. So it was just a good time, and we wanted to continue having a good time. Actually there was no real turning point atau kita kena buat benda ni. Macam saya ni macam boring sebenarnya. Buat benda tu buat je lah. Then next year kita buat lagi. Then every year that we do, kita akan improve. Cuma adalah turning point dia masa kita nak masuk ke MyApps tu. Itu macam agak scary lah kan. Masa tu I think 2015 kita masuk MyApps tu, cuma ada Maha je so. Tak ada event pemotoran, tak ada event lain, tak ada konsert, nothing. Cuma ada Maha je. Cumanya we had a successful first year, and then we said, hey, I don't think we should stop, we just do lah. So macam tu lah cerita dia. I think untuk menguruskan acara ni is pre-production. That's the hard part. Macam orang tanya saya, Asyaf, kau relax kat event kan, pergi lepas tu kau hilang. Yelah aku hilang, aku tengah lepak, tengah tidur.
you know, because all the work is done dalam pre-production. So kalau pre-production tu and your team ni yang you work with ni semua dah faham role dia orang, then your event will be smooth and insyaAllah lah. So saya punya benda yang paling penting untuk kami, untuk saya sendiri, is pre-production. I think itu yang paling critical untuk event. Dia misconception dia dari community dengan orang luar is the same. Weh, Asep kaya lah buat benda ni. Masyuk tu. Actually no. You know, event atau concert is business yang paling bodoh sekali. You know, sebab kau you risikokan everything, you know, untuk return yang tak seberapa. Kalau orang cakap event untung 20%, orang cakap 100% untung, takkannya. Dia probably your margin mungkin 20%, on a good year mungkin lebih sikit, tapi dia rata-rata macam tu je. Cumanya duit yang kau keluar upfront tu, dia macam tak berbaloi sebab kau untung maybe 20%. Kalau orang lain mungkin dia invest 1 juta, dia dapat balik 1 juta. Kita tak. Kita invest 1 juta, dapat balik 200,000. So, this is the biggest misconception daripada community kita sendiri dan juga orang luar. So, masa COVID tu happen, kita tak zero income. So, kat situlah I think pengalaman sebagai hustler, itu you kena korek all your skill lah. Kat situlah kita buat merchandising, kita reproduce t-shirt lama. So all these things yang hustling ni, it was not a business anymore. It was just to hustle, get money, pay salary. Buat silap ni, I think selalu budget. Sebab event ni is very ego. Sebab it depends on siapa the creative, the apa orang kata festival director dia lah. How much of that ego you want to stroke. Sebab kita semua nak yang paling best. Kita nak bukannya untuk diri sendiri, tapi untuk orang yang datang. Tapi realitinya sometimes revenue yang kita dapat tu tak sampai tahap kita yang apa benda yang kita nak tu. So we have made that mistake. Tapi mistake tu bukan sampai tahap yang kita kecundang atau rugi, you know, maybe they affect cash flow lah. So sampai tahap tu je lah. But on the hindsight, masa COVID tu, maybe we should have focused more on merchandising ke apa ke. Pre-COVID mungkin we should have a website and all that kind. Those are the sort of thing lah. Tapi tak adalah sampai I lose sleep at night macam menyesalnya aku kan. Sebab I think daripada segi event, kita dah cukup pengalaman. Daripada saya sendiri sebelum buat Ada Speak dah alhamdulillah ada pengalaman buat event. Bila Hot Wheels and Mattel reached out to me and said, hey, can you help out bab ni, nak release kereta Malaysia ni, I immediately said yes lah. And it was fun sebab masa dia orang release tu, kita buat competition untuk blister case tu. So drawing dekat blister case tu daripada orang budak yang dari Malaysia lah. So I think lepas tu kita buat convention Hot Wheels, negara pertama yang buat Hot Wheels convention di Asia. Lepas tu kita buat Legends Tour, kereta daripada Malaysia masuk World Final untuk Legends Tour. Detik paling membanggakan wow. I think masa kita bawa motor custom lah daripada Malaysia ke Jepun, kita bawa motor tu untuk display dekat event Yokohama Hot Rod Show. Lepas tu kita bawa speaker, kita translate into Japanese, nak ceritakan pasal motor RXZ ni, RXZ 2 engine ni. So nak explain motor, sebab dekat Jepun sendiri RXZ tu tak wujud. Dia motor untuk Asia Tenggara, untuk export market. So it was a strong community
and it involved like international juga. Everybody wanted to see us succeed, and alhamdulillah we did lah. Saya ni simple guy. Kalau orang tanya saya, Asad, what's your ambition? I just want a brick and mortar shop. Simple je. I'm not thinking about nak kena 30 event setahun ke, kena be king of the hill. No. I think always be careful when chasing your dream. Sebab pressure keliling tu is scale. Lepas tu nanti you jual lah company you. Tapi dia bukan rosy sangat macam tu. Dia sebenarnya, if you do it slow, take it easy, I think dia lagi okay. Yes, we make money, tapi not to the point of money that I can buy a Ferrari, or maybe a side of me nak, tapi there's another side of me say, tak payahlah. I rather have a slow car that's fast rather than a fast car that I cannot drive fast. You understand? So the sacrifices dia selalu macam tu lah. Macam I get to spend time with my family, so versus I could just be hustling. Okay, kita punya brand principle kita dealer untuk brand Moon Ice ni. Moon Ice ni created in 1950. Jepun Shige Suganuma ni was the dealer dekat Jepun. Lepas tu dia beli company ni in 1992. So dia orang datang ada speed 2012. Masa tu kita orang tak ajar pun. Tiba-tiba muncul brand ni, hantar email cakap, we want to visit your show. We heard this is like custom, we want to know a bit about custom in Malaysia. Dia datang. Tapi what's next for me, I think Other Speed is part of my DNA lah. I mean, we would love to do a bit more concerts, festival, music, something that I'm also passionate about. Tapi itulah, I'm still learning, trying to grasp macam mana benda ni. But what's next? Saya tak boleh fikir like 5-10 years lah, And alhamdulillah, the challenges that came my way bukan tahap yang make me want to give up lah. Ada points in my life when I thought I couldn't move forward, depression lah, I think there's a term that kids use nowadays, Tapi in my late 20s, so I did go through a bit of that, I am what I am because of who I was 30 years ago. I think kalau kau nak niaga, whatever lah, niaga kerja ke apa, kau kena selam. You have to lose yourself into whatever you're doing before kau buat berniaga ni. Sebab people can see through you. Kalau kau ni fake, kau acah-acah, orang tahu. So kalau kau young, work for people. That's how I got my experience, Angkat speaker lah. Dulu angkat speaker naik tangga nak pergi hotel ballroom. I take my dues in that way. So I know everything from A to Z about whatever it is that I'm doing now. So your 20s tu, I know it's sexy nak start up and all that, tapi so better you work, gain experience. 30s experiment, then by the time you're 40, kau dah okay dah. Atau 40 is your challenging period, then 50 you're okay.